ina mandate cha gwitira mwananchi ngugi mwanka tariki 10 cha mweri jwa na mwaka jungi 2027 ndio tugeta kukast kura and as long as mother na twikite moyo na baba twetethirie mwiri na tumenyera utukari and the status quo remains otithirikari ingi twinyo ni President William Samoei Ruto twende ka turege na ndi tukarega kwithira twithirikari ne no na mwaka juju jwa muthia jwa gipindi gietu ina mwananchi agaitinto biria kwenda na sometimes argument is atiri mato anga lazima bude thirikari ne exactly ni onko ile interview nora adi menya interview bionde biumana ki national government neririsa betiri kuja county neririsa betiri ajumbe bagutumira na national government ye tutongere tu mtungi oro ina authority thayu President William Samoei Ruto so re kamburi tukiuria ignorantly mheshimiwa kiuria kia wa Ruto akiagura ko interview to for example ari wabideta Meru bietana if it does not withdraw atenenka kethro nuone kanaira kethro nuone kanaira akia withdraw atenenkanira kiri county ya Meru kana Tharaka Nithi kana county again of the 47 bietana if it doesn't na the good thing ya kuthoma to Meru me akinyonde no tuge ibati kungana no but o compare Meru na area bwa Northern Kenya. Whose problem is that? Menya we have found ourselves in a situation that me iketo min competition ni je thirikari. Okay, Meru na Northeastern no reko we better. We have far much better. Okay, so the nane ne imbi thirikari in national government kana ne atongerie baba thuri we take national government. Ogwa kwa kuma mato njari we nana na mbuga umona thari murone tere mbuga no marire o mena ngugi njaga na nakara yetu matuma gantu na nakara keja kadithiria mutiari gantu gakega then kwe no ngeja uni ndi aja tukara gwa indi takande better off in a human nature tuka kuotire kukaraja twinde twe Paulo Mutheru in our human nature no reko mutiari akaraja kuthithia bora. You see now that's different. Anko na kupentera this picture that yes don't intobika ya thirikari but nande kwebira bukwenda bie ya nkuruki kwebira minimum no monka inya president wango no ntukai mandate Kenyans whether no muringire kura kauta muringire no monka bika distributed but kwebira bingi bweta kolobi bonga ongero nonto buga bwaringire kura na wingi kanibu supported thirikari just like kinya mutiari endana ba kwora umwe igagwa na kumwenda nkuruki probably nonto na go appreciate the fact that kwe kawega kareo Mheshimiwa Ndururu, I think this is where we go wrong. Anyo toraira aturaira ni atire makena tukathwania no mwanka twinie muntu uyu no mwanka tumukathe no mwanka tumuringire MP no mwanka tumuringire nkimi kenda tunenkere into be whereas respectfully into be type president actually bieto is only there kariara as a custodian so it is morally wrong it is morally wrong kwithirwa ati no mwanka tumwire two term kenda atwa into na respecting in respective kabisa mheshimiwa your democratic right ya kwithirwa bukiwa two term but okay ya kwithirwa reason ya kuwa two term ni kenda bwa maendeleo then we are missing the point. Kia ndide bang gwetekire no monka resources che equally distributed ni keto mi otempi otenenkerwa CDF otecounty teta allocation but now here comes ko into bibinge bukwenda na antu kwenda to miss out that kinya uwa ngo ko maraja na ru geto gatrimana na kana njirene ga kugwirirwa kinyoka ya kuthamba gutigiri 50 ni okujo kala lunch Nuiga we tempted. But that's my money. No, wachoka thirikari kenda I take that mandate na power to control the nation
ti sawa but agree with me Ani, there now we go wrong. ena nyomere mbere nkwere ni ko distributwa Yeah. equally Yes. but nande no monka thirikari gwe gantu kare tiginako no politics Na no mwanga to mwinire kenda Yeah, aturumia. yeah. it's all about numbers na interest na kethora interest yaku na chiaite kwa line definitely butumba gwitania na boja iri twina mwana wetu Professor Abraham Kithure Kindiki you know for the first time meru tugukwiria gitikia mutongerio nthiguru iji and that is the most highest rank twarara tugwete then meru kuma thotsi monka ntonyiri na ndi utwire nontu kagita kamumeru gagukinya you know na mtu akaro kwa irianga kwithwa butina mtu ki bargaining table kana ki metha arabi kugairwa babu anga ibutarairwo umwe ari mtura mera kwijara atega akamenya kubu kuthithika na gitikiria gigugutute nya tukaga kingi kindiki kuyana bamiru ekirite ofisine era itonete mawega na gukurukira bau kwi mawega yangi ya kwina manturene and it's easy kiba utwe ugira narua gwite irunduni tan gwita nturengi niki mtono wetu na close na wetu no tiro tuka dissociate kuma utha kindiki no wetu momero jaba utwe na letu na chance jaba tu anto bamiru nya twingo kwa send to pound onto interest yetu nya twingo tona kutha tukalirite gitikira twigawa ura bange baigagwa so no monka tukari kiu twina kyo nya thori kanunu mbere tugwata kiu kinene no monka tukari na kyo twagikari ate toya tomwira one time ri nya William Ruto ataka na mwana na akore gwanja ka mwitikiria indi akethwa agitika irua tutina shaka that after mwathani ateithia 2032 Meru ikethwa ina the first ever president. Very well. So matu tukiuma kiri mantu ja naru kadi gwako. Okay, mweshire bere tuthiranie na mantu ya two term still. Twenda kumenya atiri is it in order miarie kwaru ni atongere ya babwe ya kwathurana kirima ina nterijiri na rware rwa kwathurana kirima tirambiria narua kyo twakinyire kwa tua batu turita twi kirima itenera kura kirima riu gitina nyoma gitina mianka twindia tukuonana ki flatland then mutorori tukuonana. What does that mean kiri mtoti che literature bubwa ya makena twamuteithia mpari class but yani igitara kuringa kura Mount Kenya itarwa both the west na east na tukerwo andu aitu akirima riu twitha twinde tugwatanirite indi ri tuona kira turenda ja andu aitu akirima Mount Kenya gaitia kairi kukana ndi kubo bakuonwa ndera babange ndei baithi meaning the east ne tukuonwa west ne kuonwa na it's true no ndogataga barabara cha mau ina ire narua gwakara ja utemumiro bamwaria mana baimungi batari mwitone na baba iche cha mau na ndi ugakara ugachiuria u kauma ri twitenie safari neje ni twerekerete siasene na riu kirima gikwa flat iko flat no na ndi twakara ja batu turendwe gita riria tukuringa kura after twaringa kura utukurikana iturara mutongerio kuma kwao kuma the west side indi no ntare safari iria mekite Meru na especially development tours ya mekite Meru na no ntare iria kindiki ro east amekite Meru na kugeria burugo chiumia kenda make sure that Meru ni kuona gantu kaintu ibikwendera so to some level ingwetikaniri nyaningwa nyatwinga twachata own path mbere twita the raja Mount Kenya atwali mantu jetu nkire betu turi antu ba Mount Kenya East turikanie na ata tukwenda gwitaita ketho safari twiteni na antu bangi nyetu no monka twibange no tukinyabo ibaibanga so now it feels like boweta cute tena Wendibwa deputy president seems like botio mwathikira because we are watire kire maikimwe na tuweta wauto watene oyora tutwire
So ne atokia kwithira babu ibo mo support ni bo support two term then why are you supporting division ya Kirima? Tuturuga Kirima kiathukane buru but no monka tuibanga ja antu ba Mount Kenya East twambe tuibanga nyomba yetu How? turikanie mbere tu na mwana wetu acha then kwi migambo baitite naraba West ba Mount Kenya West no ndugu ari mwe twikira pin tukugikiathukane ri kindi kiria akaririte giti ati kubwo mutongeria no baigitwe antu barutererure bakiuga batiri riria wa wakaririte iro na kubwo kwa mutongeria wa mugongo jo Mount Kenya batu atu twinwe ati kubwa niki tutikoraga tugwatanirite but turiuma safari ici twambite kwireba just in case magi siasa no monko ibanganie gusalitwa mtombo gusalitibwetenie na burungamene no au ekwira turi amwe gitokethwa nara tukona ulkalau. So is it about region nara kindiki umite kana it is about the person kindiki? Kindiki as a person bariwira bo baraba West ni region bate kwenda ya Mount Kenya East kana ikindiki as a person? Some point utumba kwathorana kindiki na region ya Mount Kenya East. Well, you can. Uti muntu uti kwao matu kinyani ngo tukona inja ndinaro tueta nange tuketa municipality ndio ino thimenti ende ntinja kwetu kungu nja kwetu kungu intima na ndi no tumba mbathorana kina ntima tumba kwaria kintu kia ntima tururu ate kugwetwa na ndi part and parcel yani inseparable. So kindiki but no twarie ntururu tutikuweta ntima ikaringana na the context but yento gikuhusu kira giokarika ntima utumba kwathorana kintururu na ntima same case kindiki some level takaba ko manager muntu aba kuona kono jorango liatho amena ndaundi nonto kaka umite na so bakorigwa Mount Kenya history ndikina nani babu na tunamba twenu na ndiri na bomba kumira niba kumumena mono bataka na ntorere umite na ara gutingirigirwa kuthwa mutongeria akauma ntoreu bo be believe that bo batoto bekaye ngugi but bo kwa ikukwe na tongeria para bomba and to some point kububa kuwa mheshimiwa atire you guys botena numbers and it is true, it is a fact ima botena number chekwana chekumatch the West okay kuthwa na tena numbers then sawa batu atwete murengo wetu na tunamba twetu tunini atuchata our own path ba ri turabujura iria mbere ira cha mutiriri na nyomera cha Tharaka-Nithi ira chiejari. That is exactly what you are bakoyo lelia nande na twiri politically speaking mheshimiwa numbers chenu ya East is tutarega batotu ibara twenda ona tunamba twetu tunini turare refuse kebo na ntwiringi ura the 400,000 votes William Samoei Ruto onere mainasi iringeta kiazimio Raila naro ateza president ndekoro. So we are a very important factor ke dynamics cha na currently Meru nio eri the fourth county ire ringire thirikari ku number 4 and we are also I think third or fourth in matters of GDP that to contribute ke ndegoro yetu. So kwethira twina opportunity thaici na tutikwenda miss out kenda nyaba tribes ira inge nunu kana regions ira nunu nyaba bamenya ati you don't have to be anganon kana umete ke family kumenyekana kenda bokiria sauti kende ke ketho ya a very good example that you can come from yani gonto gotio menyekana no katongeria ndegoro ici. So mwesh kuri atongere bamba kuwatiri rwari runo nturu yaniri ruko Kaupaport kwithwa ke aichethie mwaria wa Mount Kenya East na akichethie mwaria wa Mount Kenya East aumete from a minority ya kura kwithwa ati aumete Mbere North kando na Kinya kwithwa umete Mbere North barabenda kura giri I think 41,000 aumete Embu kura chioni around 340 compared na Meru thai kulingana na IBC kura ile yukitwa I think mwaka June Meru yena kura ngiri mana kenda ya 49
So who are you speaking for? Bure embunara bure areriria Meru na Meru nipo majority. Meru ugire nchamba. Matina. Nande itu ai cabinet secretary. Tuteno Meru. Na kindiki definitely atumba kwaria. Kiara ija tharakanithia kwariria no ndi mutongerio nthiguru. But nande ruku na by the way ruku twatari no kiama kimwe gitu kia Democratic Party. Nande kwaria kwa ruku uni totally agree with him. No ntugie siasa nio kuichujera nafasi uti taitairwa. Getintikanairwa na ukayakutha ruku na kumba kui position monka kaya kutha no conversation en nthiguru then is the right guy to kwariria Mount Kenya East niki Meru twina waziri endere sorry to say muga uwa apart from kumwona Igembe na nange umwona you know from an honest point imutanotia unwetu almost miaka emwe but uraigwa muga no thimenti uraigwa muga bori uramuigwa tigania umuiga wena kiatho Igembe south to be specific na nandiri ukamutongera inyo Meru atia atikabanya ruko ukumba kuriunga na haja kunde kuruke waziri ora twinwe na mantu ya ruko ya thuritie especially rutero opposition muno Meru eje baririara how come ruko ari Meru eje every other weekend nandiri nikiona kwa siasa itenyo no ndukinya bongwa tugi opposition andi tubatege barabari ki opposition egitare yao mata kabara bonde ba ki opposition bonde ibaka savete gete a very senior position ke thirikari ucho ijire Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto na mono ministry ya agriculture sauti yao ri kinyabongwa kaya urairana igitari aba ina nafasi mea utumba kutho ikanya then go ukweba ungia kujukia kanya kau na kumba ku stamp authority for want to kugiro ruko ikaba ruko na change guku na una umwire mheshimiwa ruko nendere kuiza Meru na nendere kwariria Mount Kenya East no at the end of the day tugetie sauti igutonia direction no me tutumba kuthangarana kunde na ndio kaya kutha Meru ni turiwa twaria sauti emwe position bendeje bado support kai tuindeje tutina no unifying factor na tutikwenda nontu ba wantamba tikwenda kuona na batuta kinya thito kugeje ntu twetere monga tariki 10 twiringa kura mu Meru akamwa na arakwenda twita but before then batu tuchugulikia mwananchi ndo nyoyo twinera tu wantamba aja town tuine wantamba tutethia ata imbieke tureterete na you know siasa ne baua kote vacuum nari na ruko is occupying the right space no ntu gotina muntu raumira okwariria Mount Kenya East but ruko has taken that opportunity so is it defiance bwenio kwithirwa ati bote kuthikira president ebwira reki kwathurana kirima deputy president aribwira reki kwathurana kirima eyoro ni turari na kireitu murungi aribwira reki kwathurana kirima why are you insisting batu Martin nanti ibero atiri tutiruga tutumba kugwatanira Mount Kenya East na Mount Kenya West tutumba kugwatanira batu no monka nkirebe Mount Kenya East ikarike ojora bangi bibeka nkireba jada de omba gwita Mombasa no kona bajo na bamungaro bagitamwe bageka nkireba taka bakwenda kuga pani si Kenya kairi bataba kuga batu ja coastre twigwatana na bangi tukaria the other day after by election el Kalau ndonere MP banyomera baraba bago support thirikari ba Mount Kenya batongere tu mende po Murang'a I think na mukuru we Omathira bakiuga all the MCAs governors senators na MP ba Mount Kenya bekire muchemanio after by election era but kwa mutongerio Meru ona no kinya babongo tu support thirikari kethana ni tutinori ichaburi kinya bongwa aba kwenda gutwathura so mbere matwita kugwatanira twagintu kimwe kia Mount Kenya atuambe tuirebe ya Mount Kenya East na tute ku defy direction cha president we agree and nikio tumtutenda deputy president to na low level egutege winyomera umite Tharaka-Nithi county but mutongerio ndiguru but we respect their uraba twitiritie but no monka safari rozo no monka ndo mibange naru so mush burokuwa na meambo emikai ni ati batu yatongere baratuthurite na kura na baraba thuri kirite mwanya bya thirikari redro ne CS redro yani but tena what is that polite word utwariria
like these people utewe buru omba kuona kayo national omba kwaria anything omba kwethwa yukie mwanke yuro kwa areti agetie na ndiri ndakwira the most senior position twene waziri but you don't have to actually it is so wrong kire waziri kwethwa akiaria me ari we kwaria well in I don't think inyekethwa ena the unifying factor he is not unifying the unifying factor kureta nontu wareja kuimplement agenda thirikari both nandike baba opposition na baba bago support thirikari nikio igire ntukwere kiatho kienu ndoria Kirito Murungi antu nandi musini me antole mwibo karaba mena governor wetu bakone kijana but time will tell kila mtu mena kio mutwe na kila bangirite miru but before then Kirito nandi agakaraja factor ikumba kureta antu ba both opposition na mena ntu o governor aria baba iki one time na iba kwenda giti kiawe batio muthikira bati kwenda tuitikaniria acha nandi bakona ja mbuga bomba kwa besi ni asbawe bakona ja badaro nandi ndo ya Kirito aga take that opportunity kana gapeu ga to unify tugeta mugambo we've talked about this several but nandi tuita tuigwiria methene one time two time tukaurira au nandi ruko nwe aletete agenda thirikari me in as much as tukuga but siasa no monka ombe kueleza policy ya thirikari imbiongo yite kutethia nikyo kuange choke waziri ora twino mukayavu na inkwenda ku challenge muno nonto isawa we waziri orozi na sawa gashugurikira Kenya but mirwe kututire igwa mwanya is a fella youth maybe mwishibu batio mukarianthewa tukogeria but nandiri mati nyao ogwikarua era inyangombe okarono wikaria have you tried maybe okay arabueta ya MCAs ba Meru ari tutakarandi na waziri ever matoto chokere ntorene nonto mweshimiwa no turungamirite ya mbungene yetu tumuria atiri ituronire maketha jaura jarakari na antu bena wirigero bobwinge mweshimiwa mimbi kwe untu bothithia mbungene yetu county Meru gutigira ati arimi bakethira bakiona mbeu ya kwithira ke bakianda nonto ya chairman wa agriculture ante kwa ndo tumira rieta rego na tikana it's very important uri chairman wa agriculture Nikethi antu baku antima nandi to durete weto totetera Martin mwaka juju turathirire financial year itwachiomerie na itwaloketire mbeta na ninti bombere itakinya chio itabakinyira bonde mbeu twabaere mpempe na kinya metie mibokando na nya macadamia ntwabaere mbeu na thaici ngothiki in the next 1 or 2 weeks ndio tuketha tukithia ya barato ikuruka ya appropriation bill ya budget ya mwaka juju na sorry mono itwa kwa matha timeless chare gwitania tutwa tutakurukia budget eu but we are working towards it na ke budget eu department ya agriculture still we have allocated better cha kumba kuguna Mumeru na nkuruki murimi kenda baketha bakiona twibatethaire na mbeu cha mpempe mbeu cha macadamia mbeu cha avocado nikenda bakomba gwitethia na urimi bwao na nkuruki gavana na go push mono kinya the availability of fertilizer kiri nyama chetu apart from the National Cereals Board depot ira tuna chinkai chumba nya chonga kwa chitwa as a transformatorene I think we've several stores ira county government yakite kenda chombo kinyira murimi and we are working towards that nondito kumenya at the end of the day nyato alinge gituma kira kiombo tu sustain gutwika ni urimi bwetu na on that one tuko chiomia na ngoteki in the next like tuna bill turetete avocado and at the right time tukajomea area ndito kwando merete jokaria murimi wa avocado no tukainge nandi kwebo bandite mavocado but wamba opora bweku mtu areja katumndene jwa kumbokando nonto ite ko regulator na wendia bwatio ageta ukibande na kiuki next akenderia mtura akenderia kwendia oro ore arate kuri nambo kando ichumete but wega kuzukia
mwamba nwejera mwenderia nwendia na ndio tukona asara yonde rita kimurimi ura tukwamite avocado kwanda so we are bringing up that bill just like twejere nere mira tukwenda ku regulate na ku ensure that both mukaria na consumer bagukarwa kiurimi bwetu. How will it regulate bere tutakemira ikionkwenda after Tommy table the assembly we'll find time to tumearirie to dig deep into it but ankwenda over prepare there's something like that we are working on. Very well mheshimiwa, that's great. But miraba bwithirie ina backlash sana. Actually I understand nero merikoti. So without going to the merits kana demerits chia ambarure kotini mweshe. Exactly. How uribwa nimbi byongo bitumite antobabe droba is granted. You know the Mira issue it's a very political issue. Yeah. No monkai create and erase the emotions. Na given that kwe mtu tenda kononge edithia bora pronounce agenda kana emitithia nonto Mira issue ka settled the national government ka county government and settle that issue maile jere ka antobo wa meseto ni nene mono so there will always be factors na political yani ikogeria kurwanyo na otu kwe cartel bari jaira ria mwananchi akumia nkuruki na watienda mtu aruguka na de whatever that is surrounding it no mete political we respect the courts na tugetera monka igambarite but agenda governor to reverend Isaac Mutuma ngotigira kimera kira kamera gigucokania kairi na mono ukaria murimi omira na ugataka matu ntureira ugeta mndeneu para batuja mera eu ni underage kana ni arito babati kutaba school na to some level sawa no twethura mbuga ibakuona better but again is it morally right go subject mwana ora no twatina ungi eta ngokieta skuru athoma twamutuma mirae na gutua so it's part ne kugeria gukaria but no monke karuwane but we hope that the court will baga to just decision ingutikia once are implemented me atureja tukairwa kimantu ja levies gerwanga abuka taxanga abuka ditobra ndoba KTDA pamazani barabara iri ithithagwa nande KTDA it's part levy iria bagita wanara kebilete ne gotiga room eu atembecho iko gitwa ni gucoka kairiga igatuma barabara ja na mira ikumira chidithwa chi accessible. So do you feel wonimbu mete na mirere mawa and inkuibwaka like I'm getting exhausted ni chiasi chithara chi miraene owe utumite miraene you just kawe minister kawe chairman wa agriculture na you played a very big role kire antu ya Moswanda you which ni a big move. So do you feel like ukwenda ku give up mantu ne mira because me I am the problem na the nera to end will take some time nya gavana to am prepare psychologically tutithirange thine orio na it needs some patience nanto already tonyitherio siasa na ndio tuko na turi mwaka nyomera anything egweta mwananchi no menyo rongo na bu busambaga nkrukie uma ni especially kitara siasa ugata kerwa bararire mbele chemira utikingi mwananchi atenda kumenya na atagukaraka nire goirari na atairari au nyo bagetira so we not tutikwenda ku give up we are hoping that court ka first nyomera yao tumenye if it's continuing kana ya choko kari ki mwananchi kwa antu ba pingene no nya tutathie public participation na ndio kodia bwera nya public participation ila twatete mwananchi itamaoni kuhusu bill hizi na ndio ibili yongo kinya jabu kenda so it has been made political na ni rombare yakwa antu banyambene region let us itotege issue hizi so bali without going kira politics tuganga mutumora thithia no kabwa atumitege bwaga na if create nyango na by option of which teka ugamira ikaremwa kauga just in case tuka tutiko katania bwaga tutho tu option B na tutho menya for how long still me take very well yeah mwesh
ninio ibejete ninio ibejete Meru probably this weekend opposition na most probably mutongero kiama kiaku kia Democratic Party JB Muturi omba kwithirwa arikiri musafara yo utawa join pero tiyo kire katukutikani thikĩria wa FM na mutegeri wa Euro TV mutu yo ngima yo nice extra premium ni yukuonekana ndukene cionthe mutu yo ngima yo nice extra premium yu na muriona ni yuko ya na mpoe yo tutakanyeri iko na ni mutu yo tiera ati family eku ni utiwa na kuwirio ko kwingi sana no ntuba kwithirwa ati na yo mutu yo na vitamins na minerals yani rewire ikethirwa chitethia mwire yo aku kinya kwebana na mirimo kukwa immunity na mutu yo bwithitwe no theri bweuru tekinya chembe chia aflatoxin ikuonekana kiri mutu yo ngima yo nice extra premium nkoroki nice choice fins kumanterera cia nice rutere ne romwea ne bathithagia irio bia ndithia bira bio thithwe no tarambo kinande na bena standard yegoro muno gutigira ati ugwa murithi na nkoroki murimi no gwita na mbere kwithira ukiguneka na ndithi ciaku ni gwita na mbere kwithira gikwa baita na irio bi no bigorekere agrovet irere kwina gwe kana ndukene yonthe ireenda ye irio bia ndithia na irio biraomba kwithira ukigura ni amwe na Dale Mill, Miss Jam, Soy and Winner, Big Finisher, Chick Mash, Mash, kenyeji mash na bingi bigeta na mbere kwithia bigigukiria gwe murimi na wakilukira au nice digital city witete Nairobi digital city ere au mwea nice digital city ere mwea kilukira au wirirwa services tio ira baya na top net bena mikawe that bena supermarket that bena Shell petrol station na ni mafuta safi bena supermarket yaromba kwithira kura kinyamu chere ywa mbishori ywa nice kuma kwa nice rice millers na unafurahia so kilukira ono kethiro kiwirirwa mantu yayo the mushimu I know we fan wa football thai kwita wa transfer window thai ni itare akora chethi kwendia chethi ndara chokeria kibire mato akingana ntato kwinga muthia jogoro itaramonire ari umwe barabara kurukagia mbeca rikethiri tethiri mimbi uge bwawe na bubunge na kithirikiria na jamubira tujonde ja weekend tuwete ke mupira kwa mpiti le nilikuwa natoka mbali nikikuja anyway ebu anza uko mbali surundi karibu ibaga ri turakurukirie swada tokomba kana policy yako guide basari ri kweza no mtu last financial tutaiza basari no to control na ala kurungika no to kula policy ire ongwa meuga kaiku ko overlap the national government dina yari policy kana sheria yongo tuitikire bwana boss me sheria yenyo ire direct policy so auga to overlap the functions of the national government but currently itombete utiatira mono na we are hoping that after that one aga tuitikiria to ejana basari and me ntikumenya nikitumia kwenda kuthia bana tu becha takikuongero ki national government yekitia CDF takabongerero mwaka juno tutekiriro nyamera so turombero mekuruke na tumijite tujite note no wa politics jite no kenda akaribe to batetheka no it's very unfortunate na mtu tadithia bora kwina batu tondira na mantu jo on a daily basis kwina thina you have to accept that na nya basarire keja mutieri akaewa ngiri 3 ngiri 5 kware ko muskuma true nande ituronere ni boga kinya ke governor wetu no tunachiumitie he has been making calls na nya ko dide michemanyo can then ensure that mwaka juzu basare kumba ko jano na tiari betu kana kariba bamiru bagutetheka so 2026-27 we are hopeful that ikinya December the basari forms ukaute kidiki kingi kejere in between ikauma na antu betu baga apply so ngukwira mantu ya transfer window na tha iturekire transfer window indronde mheshimiwa Kangwana na retere kiamene kia Sonko amesha transfer tayari nawe muneno kiama yaku probably akethro athia tene na mutongeri wa DCP interichi ya Kirimara tumeketho kethro we join kire ndiongeje ama wewe pia unapanga mambo ya kuhama hapa namna hii kiambere tukiamene kiara ya ura ungwa batu to exercise the Democratic Party ni to ya that room ya democracy anto utero nyantu kwa mwe party leader kwa
aringa thimwe ntetaya kana auganga tutiko na kumenya we will have different opinions but at the end of the day tugakinya gitara ku ya kwaraniria mbuga mtsemo njobe na juta kambaliki officially and I don't know tishu akadanya akeza but ekwaleka because owe urikire 2 term na boba 1 but term so we've been ideology te wetania but na mbetikirite no nonto I have to work with the government of the day in as much as ndeke kiama bere batu nyataka atumete thirikari batu twari pate Kenya kwanza na for me what I believe with due respect rango respect party leader kona imwete heshima as long as kwebira kwenda mwananchi on Tima West menya unwa mdosi okwa tebangi no as long as atambira ogwe itandeze kwa gatandeze elwak tuans kwa chief kira kiongo twarikanire na gitari gakinya mbuga mheshimiwa kangwana karathio nke yantu babo mowa onia ni gitari gakinya but not now twaranira ntu bako bantima alaba kambira twitire tugeti Robert first twitikanite nabo atwambe twite ngugi na iba ambetikirite kwina 1-2 term iba wetikirite because I was about to ask you draw weta kwina uketa kuwa 2 term gedri ba kwere iba ambetikirite nonto intobira bakona ibanganiri ngugira baitirite na I'm looking forward to kutha twina gita but ya kinya bongo barambere gita rigakinya tutakinya siasa ene gita rigakinya tugakarande turikanie nyombe ntima na ata indere kutukwenda gwita and so tukachimia transfer window kwebona bo kwebo betambere na kuyo super signing ejandeke muthina kura umairia akarikia na timu jabara ba Manchester baromere mana the next season ni jatugokirie kombe I know right gongo mutangoja sana. Anyway, thank you very much mheshimiwa, we appreciate ibo ya nonto bakweya. Asante sana. Mutegeri wa Euro TV katuchokire uterero rungirwa studio batu yako wa Euro FM tunaendelea nyuma ya kaita ategura tukethwa tuchokera to igikuthomera nteto na njira endaya.